poslali apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nemam pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. Evo ih tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahić, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledaoci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima. Zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili
kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su tu, ispoštovali su ove navijače, odmah po završetku utakmice stigli da zajedno sa najboljim navijačima na svijetu proslave najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Poštovani gledalci, uživajte i dalje u ovim spektakularnim kadrovima. Apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nemam pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledalci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahi, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledalci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima. Zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti.
znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u divu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nemam pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore. A evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatno. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda
doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. A i naša TV ekipa s njima, zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu. Ovo je bilo sjajno.
Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su tu, ispoštovali su ove navijače, odmah po završetku utakmice stigli da zajedno sa najboljim navijačima na svijetu proslave najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Poštovani gledaoci, uživajte i dalje u ovim spektakularnim kadrovima. Apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u divu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo ne znam ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatno. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebalo tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko, da proslavimo svi zajedno. Čekamo Strelca i Biševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo
možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo, pogledajte ovo. Evo, ja ću se malo skloniti. Izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljadi, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo, pogledajte ovo. Evo, ja ću se malo skloniti. Gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu. Ovo je bilo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo, pogledajte ovo. Evo, ja ću se malo skloniti. Gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljadi, ovdje može, samo ne na tribinama.
možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su tu, ispoštovali su ove navijače, odmah po završetku utakmice stigli da zajedno sa najboljim navijačima na svijetu proslave najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Poštovani gledalci, uživajte i dalje u ovim spektakularnim kadrovima. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledalci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahi, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledalci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima. Zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahi. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca i više da. Sada su spremne i baklje
kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahić, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledalci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima. Zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade, ovdje može, samo i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori, pogledajte. Evo ih tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledalci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Evo sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahić, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledalci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima. Zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević.
Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakljade. Ovdje može. Samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore. A evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. A i naša TV ekipa s njima, zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu je i strelac zlatnog gola, Vedan Ibišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko da proslavimo svi zajedno. Čekamo strelca Ibiševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić.
Dobro reče Edin Džeko, da proslavimo svi zajedno. Čekamo Strelca i Viševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Evo i Bakradi, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su tu, ispoštovali su ove navijače, odmah po završetku utakmice stigli da zajedno sa najboljim navijačima na svijetu proslave najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Poštovani gledaoci, uživajte i dalje u ovim spektakularnim kadrovima. Apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa. Evo i Bakradi, ovdje može, samo ne na tribinama. Ćemo možda doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je i njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u dimu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, nema pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u
ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori, pogledajte. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatno. Ne znam koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Dobro reče Edin Džeko, da proslavimo svi zajedno. Čekamo Strelca i Biševića. Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvjezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Apsolutno ludilo. Evo pogledajte ovo. Evo ja ću se malo skloniti. Gore baklje, sve je u dimu. Nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, ne znam, nemam pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava. Ovakve navijače nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kakvu imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore, a evo, ne znam, slika dovoljno govori, pogledajte. Evo ih, tu su sada na balkonu. Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Evo sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahić, svi pjevaju. Trese se sve, poštovani gledaoci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima, zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna. Tu
Tu je i strelac zlatnog gola, Vedran Imišević. Počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Stigao je i Pape. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti.